आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाउ पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाउ सरकारना राज्य तरादा फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कुनिपान लिंगनबगी अयाबा पीबदा मणिपुर सु यावरे मणिपुरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुलहुमदोई सुना तारानिपान सुरे मदुगी मनुंगदा मियोय लिसिंग तारामापन चानिपान तारा हुमदोई नाबा फखरे लेबाक असिगी ओना कोविड-19 ना नाबा मियोय लाख मरफु मरी लिसिंग हुमफुद्रा निपान चामा कुनमरी नाबा पहखरे नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रा हुमदोई 0.38 यौरे अमसुंग उत्तर प्रदेश नौना सागदबा रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi हुल्लगनी लेबाक असिना मालेमगी लाइचत ओजिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानासु लांथेंग असिदा माय पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फालगी इपाउगी खुथांगदा मिपुंग खुदिंगमंगना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा मगा फुट तरुक लापनना लैनबा माय मिट अमदी खुद सातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ केंद्र सरकार न मणिपुर अमसुंग असम यावना राज्य तरादा लुपा कोटी 400 चंगना पाइखटकदबा फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कुनिपानगी अयाबा पीरे हाइरिबा प्रोजेक्ट सिंग असिना मियोय लिसिंग तरागी मयादा थबक पीबा ngamlagani केंद्र की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर न सभापति ओइदुना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा पांगथोकिबा मिफम अमदा प्रोजेक्ट असिगी अयाबा पीखिबनी हाइरिबा प्रोजेक्ट सिंग असि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की मखादा पाइखटकदबनी फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट पाइखटकदौरिबा राज्य सिंह अदुदी मणिपुर असम मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर कर्नाटक तमिलनाडु अमसुंग उत्तराखंड मणिपुरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुलहुमदोई सुना तारानिपान सुरे मदुगी मनुंगदा मियोय लिसिंग तारामापन चानिपान ताराहुमदोई नाबा पहखरे नाबा फबगी चांग चादा 0.08 यौरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang numidang waram thopa cherol amada hai haukiba pung 24 da mioi 215 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मसिगी मनुंगदा मियोय 15 दि हंदकता मरकी मिखल पांगथोकिबा वांगोय अमसुंग वांजिंग विधानसभा केंद्र दगिनी केंद्र अनि असिदा पांगथोकिबा टारगेटेड टेस्टिंग दा मखोय असि पॉजिटिव ओइखिबनी चेरोल असिना हाइरिबा मतम असिदा इम्फाल वेस्ट जिला दगी मियोय अमा लैखिदबगा लोइनाना लाइचत असिदा सिबा अपुनबा मिगी मसिंग 290 सुरे लाइचत असिना नाबा मियोय 140 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंगदा लैबा वांगोय एसडीओ की मखादा लैबा म्युनिसिपल काउंसिल मंगागी इलेक्टोरल रोल सिंग फोंगनानबा सेम साबा लोइरे वांगोय की ईआरओ न थोपा जेरोल अमदा हाई सेम सारिबा इलेक्टोरल रोल सिंग असिदा मिंग हापचिनबा नत्रगा लौथोंनिंबा मियोय सिंगना था असिगी 15 फाबोगी ममांगदा ऑफिसता लाकनबा खंगल्ली तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मयागी फॉरेस्ट गेट ngarang numidang pung 9 makhai aduwaida lambi gi khudong thiba thodok amada mioi ani laikhidre aikhoi gi tamenglong pangmina hai laibak thiba thodok adu yangna thorokpa gypsy amana akutpa mafam amada ta sinbadagi thodok adu thokhibani thodok thokpamda mioi ani sikhi aduga ani na sokhi Lilong Haurebida duty taba Tawa Police Commando gi QRT kangbu amana ngasi nongang lamdai pung amataram daida gari macha tahuduna lakpa mioi ama phara ba mioi sidagi phangkhiba gari macha adu Lilong Jama Masjid mamangdagi ngarang huran khibani hairi phara ba mioi edu gari ga konana Lilong Police ta sinakre hairi असम की काजीरंगा नेशनल पार्क ता ममांग थादा लम कोइबा मियोय लिसिंग तारानी थोइरोम लाखि हाइरी लम कोइबा लाखिबा सिंग अदुगी मनुंगदा 19 ना मिराइबांग मचा सिंगनी हाइरिबा नेशनल पार्क अजि ममांग थागे 19 दा टूरिस्ट सिंग लाखनबा कोविड-19 की प्रोटोकॉल गा लोइनाना हांगदोखि लम कोइबा सिंग लाखनबा गी दमक लैबाक असिदा लैरिबा नेशनल पार्क अमसुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंग हांगदोकनबा सरकारना खांगनख्रबनी नॉर्थ त्रिपुरा जिला दा ngarang irang thorakpadagi पुलिस ना नोमै कापदा मियोय अमा लैखिद्रे थौदोक अदुगी मतंगदा सरकारना मेजिस्ट्रियल इंक्वायरी चथनबा हुकुम थोखरे पाउ असिना हाई पानी सागर टाउन की नेशनल हाईवे 9 दा खोंजंग चंगसिन खिबजिंगना लंबी थिंगबा अमसुंग मिजोरामदगी चंगलकपा रिफ्यूजी सिंग नौना चंगजफम पीबा यारोय हाइबा वाहौदा इरांग थोखी मदुदा मियोय कुलहुमदोय सोखी हाइरी ताबिरिबा पाउ सि आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Leibak asida COVID-19 ge anobo case lising ni phutaruk chani kunthani thoi thengna khibaga loinana laichat asina naba punba masing lak marphudra lising yang khai jamwa marphudra ni pan chure laichat asida chiba apunba masing lak ama lising kunthani thoi sate kuntaruk yaure Haksel Mantraloina Hai Leibak asida hujik active case masing lak mari lising kunthama pan chate ni phutare lady hujik phawada mioi lak marphumari lising humphudra ni pan chama kun mari naba phaduna discharge taukibaga loinana naba phabagi chang chada marphudra 2.3 yaure ICMR na hai ngarang phawada punna sample koti 12 lising yang pan lom test tauki Nagaland ngarang nong na mioi humphutaru COVID-19 positive oi kibaga loinana positive oi ba masing punna lising tara chatuk humphudra mari chure laichat asida chiba masing ya khaima thoi chure hojik phawada mioi lising mapan chama kunta tare naba phaduna discharge taukhre aduga active case ta mioi lising ama chauhum humphudra leiri Meghaloi da ngarang nong na mioi chama tara tare COVID-19 positive oi ba thengna khi aduga mioi humphudra mari na naba pakhi hojik active case ta mioi chama pan kun manga leiri punna mioi lising tara ma thoi chani humphuma pan positive oi bagi manungda mioi lising tara chani kuntha taruk naba pakhre aduga laichat asida mioi chama ni pan leikhidre Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Uttar Pradesh ki Bindyachal lamdam gi Mirzapur amasung Sonbhadra jila da sagadaba rural drinking water supply project ki jatra hungani project asigi apunba senpamna lupa koti lising manga changwa yang kai manga ni project asi thakun mari gi manung da loisina pa pandam thamli project asina khungang lising ani jamapan marphudra manga gi yumthong khuding makta toti ising phangal lagani masina jila ani asigi mioi lak ni phuni thoiromda kanaba pigani project asi chalaina ba amasung yengchina bagi dama village water and sanitation committee amasung pani samiti semle video conferencing gi khuthang da bangthoka da thoram aduda Pradhan Mantri na committee amasung samiti gi member singa wari sanagani Pradhan Mantri Narendra Modi na haikre COVID-19 laichat asi mioi bezati gi itihas ta yamna maru oiba tangkak amani amasung prithvi gi ani subalanjau gi tungda malem asina thengnaba khwaidagi chawa singnaba ama oire Tara manga subaji 20 mifamda wangang bada Sri Modi na hai laichat asigi tungda sel thungi bibam phagatnaba thabak amasung lalon itikta mityeng thambak natana malem asibu ngak senduna thamnaba G20 gi mifamna achetpa phirep longnaba taksinkhre Kendra gi Power New and Renewable Energy gi Rajya Mantri RK Singna hairi renewable energy gi lamda Bharatna singthaningai oina thabak sing tauri amasung malem gi maru oiba company singna Bharata senthadaba pamli ahum suba global energy investment meeting and expo gi matangda akasbani ge wari sanabada mantri na hai haukiba chahi manga taruk asida renewable energy gi lamda lupa koti lising taruk jamri rom thadarakhi mahangna hai solar energy manufacture gi lam pakthok chawthokna ba sarkana thorang kaya paikhalli Summit Azita Sigi Kuntarukta Pradhan Mantri na Haudokani Numin ini Jathagadaba Mifam Asida Malem gi Leibak Humphudagi Energy Mantri Sing amasung akhang ahe chani romna saruk yagani Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thawong ohum asingak na chapinaba amuk hana ningsingjari Aroibada maruoiba pau amo hanna Sarkarna Rajya Tarada food processing project ko nipan lingnana bagi ayaba pibada Manipur su yaure Manipur da COVID-19 positive oiba apunba masing lising kulhumdoi supna tara nipan sure madugi manungda mioi lising tara mapan chanipan tara humdoi naba phakre Leibak asigi oina COVID-19 na naba mioi lak marphumari lising humphudra nipan chamakunmari naba phakre naba phabagi chang chada marphudra umdoi dasmik taruk taret yaure amasung Uttar Pradesh ta nauna sagadaba rural drinking water supply project ki jatra Pradhan Mantri Narendra Modi na kasi khullagani paulu jare